Znate šta, istorija sporta je zapravo istorija kapitalizma. Kada bude uništen kapitalizam, bit će i sport odbačen, neću da kažem uništen. Sport će zameniti istinska telesna kultura, gde neće biti borbe između ljudi za postizanje većih rezultata, sa čim se zapravo uništava čovek kao ljudsko biće, kao biološko biće, znači prirodno biće, gde će biti uspostavljeni takvi odnosi koji će davati šansu da ljudi definišu svoje igračko biće i da razviđaju ljudske odnose. I ti fanatici kapitalizma koriste sport kao glavnu duhovnu drogu za mase. Zbog toga su stadioni postali zapravo savremeni konclogori i savremeni prostori za uništavanje, za depolitizaciju potlačenih i za uništavanje uma, znači za sistematsko idiotizovanje mladih. Uništavanje uma, znači za sistematsko idiotizovanje mladih.